Omukoro gw'abakanisa St Paul Cathedral kandi abadikono mushanju hamwe n'abashororo 12 nibo batongisibwa. Omureberezi Amos Magezi yashaba ikibazo kwebembeza ikigambo cyo kusasira no maka hamwe n'ebyanga byabo. Omukazi amere na emphasizing a point y'okugira twetisizane tusasirane ahuba kusisirana. Reverend Emmanuel Turyaguma kuruga omubisa badikono bwa Mbugo mu North Ankole no yaburira kandi yashava atunga okwehara ukorevi. Ekyo rukoro umuntu yishana rangana bakutira babiri. Ekyo rukoro umutima gondo teka rangana bakutira babiri. Ogu yashabahereza ba mukama okwehara ebirukunugwa bitamani bagate omukuburira enjiri y'obumwe n'entunguka. Nibiya akakuhereza abakazi bengi yakutora n'orumuto ojweire oruhu. Omugandi abisiza Kristo bashabwa kugirira batahi babo rukundo ubwo bari kwetegurira amazarwa ga Kristo. Okushaba kwayebwa Reverend Genesiyo Nuwagira. Omagagitu twaza tukunga okusinje na rukundo muteekwa kufa ahagitu. Tulaga competition, tulaga akayano agatakugasaba. Ubwo yashabi ikibazo kubagane bine na bagenzi babo batini. Abo mu tauni yayo ndebyo fubyenya bagyo gasasa bitwinako. Umuntu murinya mama yokurema ojinaga ona mazima kwirina neiba ukajuhereza. Obutumwa bunatungeri izoba nobwo kukundana. Mbwenu buri yomwe ashemeye koreka mutahi we rukundo kugira ngo Kristo yaza kuzarwa okuyatuferira musharaba ariyo naza kutuzarwa. O message habamo no kubatisa abana. Kubatisa abana nabo barebe Kristo. Mutebeka musohanga abana mbiyeyo ubagaje hanga. Gasha kwa Timothy Mushaba muri Rwanda hamwe na Aiden Bataringaya.